Friends, ma'am, housing Middle East tawriba US amasung Iran gi war sida USA gi army khara siri habagi pa housing different media sing the phone re ko aduna handak nauna tawrokeba war se sigi war sida USA gi army aseng wen siri ne ko USA gi side gi chu confirm oi singa sigi pa sin ahan boi dini ko aduna housing Middle East development kaya ma leire aduga USA gi side is fani amna sopagi paula e aduga ko Iran manung ju fani amna asiana yaw badu infrastructure kaya ma destroy to bogi wari sulai ko aduga marak sida ina isin naw singi marak ina request amatang tawjari madudi akoi channel sida sambi re bisin naw singna ai channel sibu nung sibi dun mayamna subscribe toksin biramo aduga makata na ko geopolitics ka mari leina ba international news ki matang dasu video kaya ama mayamda share tawjarke adudi makata na hoji Middle East ki oiba information da hoji lasi hoji han bada hoji leiri se koina khangjim ya ma se koi gi nipani mapani sure ko haibadi US in Iran gi mathakta strike tawri se adugi matungina Iran gi side ti faniamna USA gi army base maroi koi Middle East lairiba samna harabada Arab laire Saudi Arabia laire dagi Qatar dagi Kuwait dagi United Arab Emirates laire ko Jordan laire ko hariba Arab countries makai jasi da USA gi army base lairi me am jasi da muka Iran gi side ti misal attack tawraga dumaina hoji faniamna kai tu thopagi wari la ko aduga marak sida ngasi gi oina koi gi USA gi side ti so confirm pi hi base USA gi army ani ma sire Jordan da ko aduga kharama thiyo phangre haibane ba adubo different media sing da phongdo isena USA na ani khatang si haibas masi hena siramgani habagi paus leire aduga sigi asengba paus adum matangi matung ina tholakani ko yamna kui da vida aduna next video da masi matang haidi casualty matang se mai mayam da matangi video da thamjarake aduga hoji yam important oi ba male resena US na Iran gi mathak te strike tawi base Iran gi maru eba thong sing adagi hogi water desalination plant hai tare ko adugi si yaure du airport yaure duga seaport si yawe ba sigi makhai sine hoji state of Hormuz ke akoi bida lai ba sing jasi da ne ba US na Iran da attack tawi se aduga si marak sida mioi nifugi maya da sodum Iran manung decision la abne hoji foda US na attack tawi sida ko aduga hoji retaliation tawi se Iran gi side gi retaliation tawi maroi na Kuwait Bahrain aduga Qatar da ne la isi ko aduga hari ba country ahum sida maroi na ko Iran attack tawi ba si so mogi water desalination plant lai ko habadi US na Iran de attack tawi do adugi mafum du mo halag Iran mo attack tawi ne Arab countries ma kai sida adagi mogi seaport yaure aduga thong khara su yaure ba adu marak sida khwaidagi nawa amana we Saudi Arabia gi mafum khara du so attack taw khrebagi paula Iran gi side te Saudi Arabia so makoi attack taw basi makoi fazana confirm oira kanda hariba lan sida Saudi Arabia na so America da mateng pange adugi matung in Iran attack taw bani na dumaina ngasai Iran gi side te phongdo ko sina tapadi tasengna Middle East lai ba Arab countries makai se USA da manung de support tawroga Iran sida attack taw hon bani habasi ne bole rise aduga kogi Jordan se Jordan da ngasi gi oina USA army si ki basi Jordan de si boy de neba adu Jordan di amna saw mo gi USA gi army base amalai hai ba hari army base se masi gi sta misal attack taw basi Iran na masi pin point da ta hare ko hari misal se Jordan gi air base da adu na sigi mafam sida ne phani amna si bagi aduga mo gi keno Jordan gi hari air base sida lai riba mo gi fighter jet aduga drone kaya maso destroy taw khri hai ba tanza sida misal attack tawrakanda mo gi airport sida lai da zani hari ba fighter plane makai se adu su palaga destroy taw khri bagi pause different media sing da palle ko aduna hojik lairiba condition sida Iran se lakna phana bangam da USA ki side gi so atu USA na koina sida khangjen biya se USA masana khangye ba habdi Iran de attack taw bada akoi gi solution akoina pamliba objective se ama foba phangbangam loi haba se USA masa su khangi ne ko khangna su khangna makoina Iran da ngasi attack taw se kari gi no hai tari sigi yamna chawba maram ma haraga na akoi gi USA da Donald Trump na handak president oi ki base sigi president oi dingai mamang de campaign ama taw ki election gi hariba campaign taw election campaign taw sida makoida haidi Republican Party Donald Trump da khwai chaw na mateng pang ki ba paisa gi na mateng pang ki ba donor mayam do haidi paisa gi donor mayam do manung do khwai gi mateng chaw na pang ki ba misak se ayamana koigi American Jewish billionaire mayam yauri ba ko hariba American Jewish billionaire makai se masina Iran da landa ba full support taw ba kari gumba Trump gi makai dagi hariba lan se moina Trump na tongning daga su hariba mangonda donor oi kiba donate taw kiba misak sing se makoi sing na Iran da lan si top yaro Iran da lan taw godaw ne haba si akan pressure lai haba sa media sing thole eba sina maram ora kan da Donald Trump se upai lai taw dagi war taw sida dumaina confirm pi bane ba hidi approve taw bane ba ko sina hojing different media sing da khwai dagi nauba latest news am lai sina adai paina mo khangjen bi mangonda donate taw kiba ngasai gi USA gi billionaire mayam se paisa chaum chaum thada khiba mayam sina keno Iran da war taw si top yaro habe sina kana hele hai kan da buka
Israelꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯎꯅꯕꯁꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯒ ꯁꯥꯎꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅꯤꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯆꯍꯤ 40-50ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯈꯠꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯗꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯥꯎꯋꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯗ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯅꯦꯕ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯇꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯤꯔꯦ ꯈꯜꯂꯣ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯃꯆꯥꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯐꯨꯅꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯁꯣꯛꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯔꯕ ꯏꯃꯤꯔꯦꯠꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯖꯣꯔꯗꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯨꯋꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯤꯗꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯁꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯤꯅꯦꯕ ꯏꯖ꯭ꯔꯦꯜꯅꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ अरब कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज मखैसे मखोय मसेन जे फुनरकान मखोय मसेन जे लान तौनरगा इकोनॉमी से डाउन तो हनबा मखोय मसेन थीना हनबा तंजा सिदा अखोयना इजराइल सिना फुकट होबो को इजराइल सिना लामसी खोपसिन बियाव खोपसिल होबा अखोय चौखल होबा अखोय पैसा ताल होबा इकोनॉमी फा होबेना इजराइल अंक होत पदु नेतानी हुइदे हजु लैब कंडीशन जिदा हजु फौदा मास माइ पागा चटली हाइबि याय तमरोमदा अदुना सीरिया सिजु अखोय नहानदि लान सि यावरमदबने अदुबो अहानबो ओइना ngarang se Syria da leiba US gi army command center amadu so Iran ne attack toroga Syria gi territory manungda Iran ne attack toroga army ke ama siramgone hai moina di US na di direct confirm pi di ko adu sabsana confirm pi daga so media sing har sin hoi compulsory hari mafam do army phani amna lei mafam ne aduga maduda missile attack tawbada ori impact hai tare na missile gi impact to aduna takpadi मियो खरदी कैजुअलिटी दुम यावने है बस दुम मीडिया सिंग फोंदो ने बको दु एस के साइट की बुदी कंफर्मेशन पी देबा अदु कंफर्मेशन मोइ दे तसेंग नस बिर ओय मरम दि चामा सिबदा अनि अहुम सि हेर कने मा इज्जत की वखम म लई बने को एस के साइट की सिना हजि लैसे अदुना याम थिना मिडल ईस्ट लई पोचिदा इजराइल ना माइ पाखौरे ना कलमदा अदुगा हजि लैब मयाम से नुसी चाना लेरंबा मुस्लिम कंट्रीज मखै जाजु अंजिल लग फुना हल्ले अदगी यामना लामना लैखबा अतोपा कंटिनेंट अमद लैखिबा अमेरिका दो ngasi chingsilaga Iran ge funa halaga thamamedana aduga Israel je laitho horineba aduna hojik lairiba condition sida different hui article da adum yawe aduga hoi journalist kya amana so news kay no opinion phongdo matamda makoina harise hariba war sida US na ngambagi lambi ama pulai te masida Donald Trump je pura masi trap tawraga hoi mioi kharana mahak si trap tawraga namfu da lan si tahan bagi film le dun lan si mai su pa oi aduga mahak si yam thina worst president hai tara ko US ki president history da khwaidi ki maithiraba maram cha da president amane hena so di matam umna makta sona haudo misak ma koirakani hena so du mai journalist na phongdo eba hoji hoji se aduna yamna luba condition so US ki hoji laiba condition sida makoina Iran si namthaning basi adu so namthaba so ngam da ko ade makoina पामीब खुदिमक अदुसु फंगबसु ngam भाई तार ईरान सिना रेजिस्टेंस कनन मरम मोर कांद ngसाई उपाय सुमले लेतबिने अदुना हजि लेब कंडीशन सिदा यान नुंगाइतब थोदोक का आमसु मिडल ईस्ट गे थोरखिबसु याइ को अदुना आई मथंगी वीडियो ददि याम थोनसु मयाम द थगना वना जरके अदुगा मथंगी वीडियो द मसिगी मरु ओइबा अदुगा लेटेस्ट अपडेट के आमसु मयाम द शेयर तौजरके अदुगा वीडियो सिमगी वनदि लेसन जरगे थैंक यू